Pitali smo, izvinjavam se, ministra spoljnih poslova u vezi sa sankcijama Rusiji. Dakle, znamo da je i to da je usklađivanje, odnosno usklađivanje spoljne politike i bezbednostne politike. I to ste imali prilike da čujete. Od svih relevantnih činilaca u Briselu imali ste prilike da čujete od državnog sekretara Johna Kerrya, imali ste prilike da čujete od potpredsednika Joea Bidena, imali ste prilike da čujete od sadašnjeg predsjedničkog kandidata, a bivšeg državnog sekretara Hillary Clinton, da će to Srbija morati da uradi. To što priča ministar Dačić, kako bih vam rekao, to nema veze s vezom. To kako bi glasali građani Srbije, i to je veliko pitanje. Dakle, ako bi vi pošteno i iskreno građanima Srbije rekli, dakle, imate opciju a ta opcija A znači nije ni po našoj boji, mirisu i ukusu. Nama se ne sviđa i nije pravedna pre svega, ali ona pruža neku mogućnost za bolji život. A to znači vrlo neprijatna odluka, koja znači priznanje nezavisnosti Kosova, uvođenje sankcija Ruskoj federaciji, imate opciju A da glasate za da, a imate i opciju B da glasate ne. Ali onda ćete imati scenario kao što smo imali 1999. godine, kada je baš sadašnji i aktuelni ministar spoljnih poslova bio portparol Slobodana Miloševića iz Socijalističke partije Srbije, kada su nam objašnjavali i govorili da smo upravo pobedili Sjedinjene države i NATO pakt, da smo borili hiljade i hiljade aviona, a onda ste videli kako se to završilo. Dakle, nažalost, ovim svetom ne vladaju pravo i pravda. Vlada, nažalost, nepravda. I vlada pravo sile. To što se mi zaluđujemo i živimo u nekim obmanama i lažima da će neki Vladimir Putin da zaštiti svoga mlađeg brata zvanu Srbija i da će on nekim imperijalnim i džinovskim koracima da pregazi taj imperijalni zapad, nažalost, to nećemo dočekati. Zato što ste imali izjavu, samo izvinjavam se, Vladimira Putina pre mesec dana, u kojoj kaže da je Amerika jedina supersila i da će Rusija učiniti sve da sarađuje sa tom supersilom. Pa dobro, imamo izjavu Vladimira Putina vezanu za evroazijske integracije koji kaže da to kada je Srbija u pitanju nije tema. Mi imamo vrlo jasne izjave najvažnijih međunarodnih faktora ili činilaca, ali mi ih tumačimo na način na koji to nama odgovara. I zato mi dan danas verglamo u mestu i zato posmatramo i gledamo kako nas svi drugi pretiču i zaluđujemo se u nekim obmanama, u nekim fantazijama, da smo mi neki faktor i da od naše dijaspore u Americi zavisi da li će pobediti Donald Trump ili Hillary Clinton, da od naših nekakvih biznismena poput Den Tane zavisi, mislite Den Tana nekog i nešto komentariše, to je da čovjek umre od smeha. Dakle, mi smo narod koji niti razume u kom veku živi, u kom vremenu živi, niti narod koji shvata da je jedan mali narod koji mora da pokuša da usladi svoje interese sa interesima najjače i najmoćnije svetske sile, a to su Sjedinjene države. Dakle, da skratimo, Donald Trump je kandidat Republikanske partije. Neočekivano je pobedio i Teda Cruza i Marka Rubija. On je kandidat koji se zamerio establishmentu Republikanske partije, dakle protivnik establishmenta Republikanske partije, ali i američkog establishmenta. Hillary Clinton je kandidat establishmenta. Dakle, kandidat Wall Streeta, kandidat vojnog lobija, vojne industrije i tako dalje. Hillary Clinton, iako su mnogi vajni analitičari, prognozeri, čak i najuticajniji svetski mediji koji su do današnjeg dana apsolutno stajali na strani Hillary Clinton, tada govorili da će Hillary Clinton vrlo lako da pobedi, odnosno da osvoji nominaciju, preciznije rečeno. Pogrešili su. Bernie Sanders je zadao mnogo muka. Dakle, senator iz Vermonta, dugogodišnji, od 70 kusur godina, levičar, socijalista, je pogodio u metu. Dakle, gađao je srednju klasu, gađao je radnike, gađao je studente, gađao je migrante, gađao je ljude pogođene i ojađene svetskom ekonomskom krizom. Nezadovoljnike, ajde da... Pa to je u mnogome odredilo kasnije kampanju Hillary Clinton, koja je pokušala da obuhvati celo to. Dakle, ova kampanja, uopšte, mi sada možemo da, mi nemamo neki kantar gde možemo to da izmerimo. Dakle, to nije, po čemu je to najprljavija kampanja?
pa ko je gledao kampanju Georgea Busha mlađeg i Al Gora, isto je mogao da kaže da je to jedno od To je besmislica te prljave kampanje. Dakle, kampanja Baracka Obame i Mita Romnija je isto jedna prljava kampanja. Dakle, olako zaključivanje da je nešto najprljavije u istoriji, to je, kako bih vam rekao, to je neozbiljno. Dakle, ovo je jedna kampanja koja jeste bila na ivici noža. Kampanja koja je u nekoliko navrata modifikovana, pre svega u Republikanskoj partiji i u štabu Donalda Trumpa. Čak i intervencijama unutar kampanje FBI-a. Ali izvinjavam se, Milovane, ova kampanja i jeste bila, jeste išla iz afere u aferu. Tako da su se smenjivali... Dakle, ova kampanja išlao je rat tet-a-tet. Dakle, Donald Trump je napadao Hillary Clinton za milion stvari, Hillary Clinton i njen štab su napadali Donalda Trumpa isto, za stotine stvari. A kako komentarišeš ovo poslednju istragu FBI-a? To je vrlo interesantno. To je presedan. Dakle, ja ne pamtim da se u predsjedničkoj izbornoj kampanji ovakva jedna institucija kakva je FBI umešala. Dakle, 2 ili 3 nedelje. Evo sad si ipak i ti ponovio da ne pamtiš da se u istoriji to desilo. A mi govorimo o tome ne samo što se tiče uvreda, nego da je prljava kampanja i da je čak i FBI učestvovao u toj prljavoj kampanji. FBI je učestvovao u smislu pokretanja istrage protiv Hillary Clinton zbog zloupotrebe privatnih mailova u službene svrhe. Ali naravno da je ono što je simptomatično jeste što je... Šta bi ti rekao za jednog kandidata u Srbiji da se desi 3 dana pred izjašnjavanje građana da uprava kriminalističke policije izađe sa podacima da se pokreće istraga? Bilo koje vrste. Pazite. Bilo kakvo poređenje Sjedinjenih državama sa Srbijom je nemoguće, ne postoji čak i ovo... Besmisleno hoćeš da kažeš, jel? Ne da je besmisleno, to je potpuno apsurdno. Mi nema šta da tražimo ovdje. Dobro, to je onda to. Ovo su izbori koji se s pažnjom prate u čitavom svetu. Sve je paralisano. Svi čekaju ishod, sutrašnji ishod kada će biti saopšteno ko će pobediti. I šta ti kažeš ko će pobediti? Izjava šefa diplomatije da postoji mogućnost da bude po elektorima nerešeno, pa da Vrhovni sud ili, kako reče, Kongres... Pusti šefa diplomatije. Ajde sad reci nam svoje, ja i ti smo se kladili, ili ti ostaješ? Ja i dan danas tvrdim, i večeras tvrdim, čak i večeras sam onako, čak i sigurniji, da je Donald Trump novi predsjednik SAD-a. Zašto? Ja sam to još govorio pre 6 ili 7 meseci. Amerika i američko društvo jeste društvo koje diktira promene i svi drugi se prilagođavaju tim promenama. Dakle, to je jedna imperijalna sila. Oni jesu, kada je čitav svet smatrao da je nemoguće da Afroamerikanac ili Crnac bude predsjednik SAD-a, oni su pokazali da je to moguće. Hvala ti. Znači, čekajući prvu ženu, ja mislim da negde je trenutak, Ratko, da za večera